should know that I will always be in love with you. And I will spend my life trying to make you happy. Sana all. Delivering happiness. Kargo ni ma'am? Ay, pirmahanan. Wala ni 25 bayro na ni ma'am. Wala mo. Ha? Lugod na lang pambayan. Ay? Sa kaninga car. Package pa ni ma'am gikan min sa kuan gawa sa atan. Gidako ni nga karton. Asan yung balay dapit day? Dito, sa Arabana. Dito sa ubos. Itong giatuan ninyo. Wala mo koy tao dito. Kaya saan? Ting mong good me sa kuan. Nagsugod na mo? Oo, sugot na siya. So wala kay dala bayad ya karon ani? 25 naman. Wala na nawag sa mo nga kuan, na delivery karon? Wala gi-send dia or gi-text? Ay na gi-text nga kuan. Good morning. So dadri mama wala i-kuan karon kay sayang po dili mo kuhaon eh. Mabalik na po ni dito sa kuan main. Pwede makita. Sige. Check lang dia ma'am. Abri lang. Diyan na. Sulod pa gamay yung kamay. Surprise! Message, ma'am. Happy anniversary, ma'am. Ito sa kanilang ma'am. Siya yung mensahe, ma'am. Isurbuhon sa kanang ko karali. Sige, sige. So, ana siya. Dear Chris Mariel Alba, I am writing this letter to tell you that I miss you. You should know that I will always be in love with you. And I will spend my life trying to make you happy. I pray that we can see each other soon and spend the rest of our lives together. Love you so much, Mommy. Thank you. So, naka-message kay Sir Ma. Thank you sa bar surprise. And wala ko nag-expect. Yeah. I love you. I miss you. Ito lang.